Riri bururi urathi na mbere na kwihariria na githurano kinene kia mweri wa kanana, icanjama itiganite no irathi na mbere na kwiyumiria. Mwena wa Meru, arumiriri a Senator Kiraitu Murungi mathukangitie magatheti makimenereria uhoro uria uracabithitio maumirira ma mawoni ati githurano kingitabanio mothe Governor Peter Munya niwe ungithurwo ringi. Kama Munya ndiye alikuwa popular na akiwa na 41%, Jubilee Party hapa in Meru iko 60%. Munya pia new party iko na 8%. How does it come? It doesn't add up. Arumiriri aya aria mauma na matuko ya maingĩ ni maugĩte ati mawoni ma kambuni ya Infotrack ti mama na muingi wa Meru ni no magathura ta governor githurano-ini kinene. Kama alienda akahongana huko, sisi watu wa Meru tunajua ile mwelekeo tunaenda, mwelekeo wetu ni Jubilee na tuko nyuma ya Kiraitu Moronge na Senator Lentori na viongozi wengine wenye watakuwa Jubilee. Ni mathite na mbere na kuga ati kambuni yo ni irahitithia andu na maumirira ma mawoni mao mari na gatithio. Kiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa ni Mwihaki wa Kamau.